Rainbow of Sound Music Academy kepada Nakashnong Maubri Ribhoi District, a music school kepada Jepelong, Shisian Shitiau Little Flower Higher Secondary School Maubri. Hakas ni saja nyadu shpobeje main step hadu sabeje janmin. Kepada yang sumpai pi barok ki kena ki mandadu nyau senam cheneng ki samla ya piru borok ki long kemilong kepa ki bakwa banyo ki jingi kai jingnang shapang ke music. Hakane ke music school don keyboard ki jingi kai kum ki gitar, keyboard, duitara, ka bom, ka sing, ka drum, Indian vocal, western vocal but Khasi vocal. Kane ke music school ke jupunya ki street performance but ki concert aman lau senam. Kum kadak ajing slore ki kena ki bawan pulih hakane ke music school. Ti parlok baro wan nompat slam wan ban syam ka admission hakane music school. Kadba kajingnya tabut MDC syak KHADC but JHADC kaladon hasenda kata satang lai sngi nadu menta kasngi ka khatnyu tarik rempang arajar arhusan ki kertong jeng ki parti san partai baper ru hapo ke jella lambat lagi nong kershan kim syam la syang that satya top hakakam ki 8 minut knang makin po syakathong kumba kilatrang kumjuru uba James Liang ukertong ke UDP napo Kamawati constituency Syam la syang that satya ban pelong hi kejing nyalang padba baper ban pensngot ho ya kanong rem jong ka parti kumju kajing tmu jong u endau la poi shakathong na ka benta ka constituency ba de ka jaj ben riu baro ka wei lengba kajing long MDC jong u sha ka ying dorbar KHADC Haga jingyalang padba menta kasngi ka khanyo tarik rampang arajar arhusan hayo mahoti kabala sedang nadu kapor khatwei bajemen step la sakhi ya kijing tu ki padba nong kershan na ki spa ngot ban sngap ban sha skor ya kijing penshai na ki riurang ba ki nong yalam ka party na kane ka constituency kamtam na uba Robert June Karjarin vice president ka UDP hapo ka jella bal ajin kran ru ha kane ka jingyalang bat khadu na uba James Liang ukertong ka MDC na po ka constituency na ka UDP bat ka bala pensyong shit ru hadian ka jingkran ukertong na ka jingrai ki riu rang ba bat kilong kimi na ka shnong paham laban Wapi ki berak sensar Ora pi kemang nam swa arhajar arpo sensar ande umar klau Abang dia umat kurai holum niwar lok kurai dia jangan song hagabom kurai sipon mati paro pinyau ba kaneka election MDC kalong kaba longkai lane kanlong kata masa ngaong ba wat kendeu thala Naong ya pi, kane KMDC kane kakam kaba kerpang bat kaba kentang hadu kata nak benta karibat kajat benriu kejongi. Tapi nomor kata ngaong ya pi ba, suaba pingkren tapakat arsin, uriu orang ba. Lada piong bakane kajingjit yakinong mikmat jongi hantai hapo disi kausen lada pi penlong tamasa kalawei jongki kon kikti jongki totip mapil adi lupai ki ngaskio bhavanya thu yepi hakane kapor kalong katbangi dan yai na kapor sakasnong nganya thu yepi da ka bashisha kal air ka UDP ka bek kertat lada ngamnut ban ong bai ba jim injam tang ba undai bai number nengkong dakin mau ba undai number ba nengkong ki prado prasnam ki kur ki kha ki lok ki jor ki bawan ban apsnab ya kene kamating khantam hapo jong kene ka yeu ki nong ya di ya thip ki nong wan pet Gumta ter lamba kene ka kor ke jing pen sawat hilaban yo sneu haban yo wan ban pensyai ya kene ka kubor na ka benta banjit ya kinau mi khamat ki malong kasti jong ke jing yada na ka benta ka jai ben riu hit pat ke jong ki ban long ken ki pa bat kinau yalam jong ka mau hati constituency ngidon hangi ba jims badeu kandidat bat iba roban jun kharjarin ubadai u beli jong ka parti UDP ai kubele yipi ban ngai kubele ro ya baro ngam dajer keteng yiki koi pat ki prolok rang ba
Ngin poino sementai sakane sakawai kamat kabangi habannya keren kabangi habannya kelatia keladem kum ki paiba jong kamahati konstituensi kata kalong kabangin nampat laban kelad namar kadang yaliti tangkum bandriusnem mentadang yaliti hagapa ngiladepan ai kajing kesan penjab dan buram nadu kakam MLA nadu kakam MDC bat MLA mentangil ai bacas kamde kebangga kawang keti kata kadai nem paiba pila ai nem kajing kesan penjab ai bacas kublai sibon kai kabai lale mentah Pikan mau hagapor kabai wan ban penbiji election yang ayah pi ikren BNPP ya kini ke parti NPP iong pikan mau nem ya ke blok ward oh ya ke blok tu lagi dari bak Preston Tensong iong nem ya kata kajing sya kata kawai kata kamat kamde kamang kawang keti ngasupen kan mau ya pi ki pradok prasnam hakabapilak ban kelatiak keladem kabar nan tawang ayang au ternem barit bat uternem heru kumju ondala yo tau ternem ki paibano mahati ki ya ibachas daga jeng i ai kombai lapan kombai lakar parsa paiba upai ba ulai hadin balai ladang ngambakla sisnem riubnai ulaino kunrai ya kamau hati Ulai ino kunraya kamau hati, menta kamau hati, kasa satang kasni sudah. Namar bom don kepa bapek bakmi. Ukiu jana jengai lapek, lada pin pek layu i ukiu jajong kamau hati. Menta, haba ulalai saka parti NPP wong kumno. Te bahasa kerat tepi kawang keti betang yanga. Ngom de tanah keti dumauru lada ben kawang yepi. Domau ladai ben kawang namar ngiti ba video nong set gelah komla kren dai ba pateng mersing menne kitu kislayau kila herno kila hamno sakende wiong henry don manga oban sakhilong bat penjerngam ya kamawati konstituensi ha pi open jerngam api atau bila kelak dia kisau dong sakun ya kena kami meriang kabai kejongi ya kabau belai labu Ulama pani tengah dia gede kisah kilom kiwa kisah tiu kiskot kantam yang ubrei ulapen kerpang bangin lau sim halor ki ai barok kai nomor kata kadau ma pi wat wan pen bisu ngong kai nomor kata kadau ni ngaku aban khat ban yawe ribat ya pi kido kisnam hakane kapor sengau bah uni tepi kom upsen pu ulong usepi utup sente kan mau piong ladali u hakti ba bit ru ni bit ru sen usem hakata kadur unyau bakino mau hati gi babi unyau bakino mau hati gi babi kai kamalaja hanta galong hadin bagila ayo turnem bahe kinong mau hati wong babi ayang ada turnem dingte hapo assembly tepi don ki mau sepi te air pidau ternem nar te air pidau ternem ding te la ngaci bom penpal jong u te dai nomor kata hukum bom penpal ya kajing khang jong ke NPP ko ki paralo awala bom penpal ya kajing khang jong ke NPP tepi jelang hatu laya disha laya penlong kajing kawai laya enjoy bat ki jong u ba Preston Tensong bat konrat sangma kai kebajangan ya tu ya pihak kata kapor kalong ba kumnore kini kapla sokiu angka guntu angka guntu dah kata kapor sebab lagu bisa lagi deh tas bicar kan mau perlu ya kini kamau hati kan mau perlu ya udah busuk ukup siliang usan siliang ya kata kabut siar kabur rupa kabakila no ya namar layok pisate hatta sepi dayu hanga bapi kipaiba diu ar hajar sibut diu hagaya kabut tengau pite diu siajar te hau te yo ar hajar siajar te yo komisioner sepi kata sepi ke basrusi kalong
kaba koridor tam kadai kabut jangan jong pi naonnya pi bagane ka kenti hidat kamban kendit benriu hidat kamban kalatia kaladem ladang imnang ban kalatia kaladem tertib baga jalan makhalaya bi ke jongi kan sangam no klem ka usau dai nomor kata kadang ngong pi shwa bangan syong nganum kwa bantu ya kapor ma pen kan mau ngaya pi ite dai kinong rep te pi habi I pen kan mau ma I kinong rep te pi habi I pen kan mau namar ba kat kini kisnam ki baladap kat badang rep dang serdap ni don kambat pi nanti banyo ya kinong yalam ki bala ban thau ya ki an ban penne ya kariti ka dustur ban pedro ban kimi ban phaidin ning kong sangi ukup silang usam silang ubade unong rep bakum no ban penlong ban penya yaw ya kijing thong jing tap jongi kadai kata gawe ke bangi ni don kijing temu ta haba ong ngakum tau no rep ta hapi suntu ba nin ya keren syafang ka history jong ka shriu ma I kinong rep kani ka shru pa ya yo palan hirka to unong rep ong kumne haba thong iya ka shru ka babuy te ka khon babuy ka tela da thung phi ka shru ka babuy re ka babha te long hi ka chi pen em kam I bale nga sim ya kane ka benta ka long bala da phina ka jing krishan ya iba joblin stand lamba ka jing yalam jong iba chas marngar kalong uni ba chas ba ka kemei chru long ute u joblin ba long ka khon ite hata bu lang dis phionga ka kemei ka ba bu te ka khon ba bu hika mecer mong pi ta kuble sibun te sa ka woi pi ong urugum ni chua ba silong election la pen bi uru hanga pi ong urugum ni lada fikirsan ya ka NPP totip satang ka to kan SNM ka BJP kan wan khang khadab ya giying mane jongi mano bakren ya kata de bakren bacas ong re bakren uba sakrai keren bacas kata ma sangapa menta pa dula stang bandrung saki kendang kensyat saki senang kitau ulah sedang balik samdai tai kisah token mau ladau kiktin ki bacas kinurlong ketu ke pisah ke bacas wai kadai ke ba pihaban kitala kenapa ke BJP kan khang kedap no ya kiying mane jongi kata ba de ke churu bui hi ong pi gomnor he bui hi ka kata ba kapisa ke ba lawan ai menta wan pendi hakana ka election kadai ke ba bui kaba pici jo pici kitala cila ke BJP cici khang tala ke jing mane cila cici cakri belai hatai mat pelan o tekini ge paro ngakon ngaweri pi ngawongi pi toda kalatia kaladem sanjur na ka benta kalawai gi kun gi ti jong pi kalatia kaladem perkadarsin dai tangka parti UDP kabalong ka parti trai muluk kabadam ka ho ban telakam ya ka jingwan be ka thadam ki mandari dai namar kata kadang ngakon ngayaweri pi ngawongi pi kinong sangyau sanghat ki badon hakane kamawati konstitusi kalatia kaladem rejit yaki kelahaban wan kata ke presiden rule nomor balai kelawan kata ke jingya senam para nong senong hapo la ke jong ke jela kila kumba kelaji ya ki breu ki bosit kli bat ki bomdan ya ke jingkit kli kumta kawan katu ke jing kawan katu ke jing jenjar mangi ladang ngidang yo ya kasuk kesan ladang yo ngidang yo pak ngidang long kumne ku mangilong ngire ban aingu yu belai bulosei bol ai ha ka jela ka jongi ya kita kinomi khamat ki bodon cikit kli ki ba I ya ke jing suk hoj parari bae ngomong bakum ke jela ngibit ngibiang hakileng baro ngiduna haki babun ki benta ngidang don kita ka jing song siir ngidon kita ka jing kuslai jengmot kawan keduk ke kerdu ke tangan kawan ru ke jing ke jing bomdon karoi kapar hik babun harikat hadu ban poi utau put mengimla asu ban sensar ya ke jela da kita ki breu ki bangijit nyempat poi seru sata kumta pararibi ladang idang la banjit da ke besuk ke pesan ya kinomi khmat ke jongi tongin aingu so belai no bu no tau ubelang kerku bulan rengkat ya kari bakajak nu jongi ladau belai rong it yangi ladau belai rong it ya kari jongi kat no tam mangi ke baim atau kalong mo ban sule deu thala
Hato kalong mo kubong ba sakram ni ban pengkelaya kene ke jingjit tangkum ke kam tamasa. Hato kalong mo yang aya pi baro ban sulit be thong ya kata tengka ya kata ke jing yo bam ai bat ya kata ke jing syak penbit. Kamaka ningin ong bada ke jing sikit kli jingjit yang ta kinomik khmat akene kenti ke pamata. Karai kene ke jong pi perbi kumong nai pe jengai pe tang ai ko bajia hapok Manipur habawan kinong elam ka basit kli day tang baki aiding ya ka jela andre ki penjot penperas dan ya ka jela tolong ki bastad kum ka jek penriu tolong ki bayu i jengai no boleh ngayu i kene ka wei lada bakla hijit menta kan poi katma haka jek penriu ko jongi katma ayu pi kwa pentip ya kata katma jat kemi bat katma jat pa kata kene katma kebaap ya ka ribet ka jek penriu ko jongi ladang ikum bakla jit habakum kene ka pot lada kapoi kata kapor kejela Manipur kita ngekun di tribal bat kita ki meitei kabamang ni hne kelong yomi kitma nadu kilong ying longsem lajong yomi kitma sikur yomi kitma sislam yomi kitma sihima kumta parabi long ki pastad long ki boyong cerai pe kei kebalajiah po Bangladesh dang hakini ki kendiat panai namar bakim yo, namar bakim nang banjit yang kita kinong mikmat upay ba ule amno da kabor ukdia jubor ya kasensar ka khadar kat hadu kita kinong sensar ki haban pet la kajong kari kat hadu kita kinong sensar ki nutjo bandan hapo la kajong kari bak kajat bru hapo la kajong kari lajong ko para ribit kane kene kapor kamama pi bat ya kabor habakum kan kasngi omdan mano badan bor halo chongpi de mapi pin sajit ya bakum kino kita kino mi khmat ki ban salon ka sur ka chongpi ki ban rai ya ka yap ka em ki ban rai ya ki hok ya ki riti ki dustur ki chongpi nga tingong tangkum ni para ribi nailet di ya ladi nailet bit ya ka tengka nailet bit ya ka kiat nailet ngap ya tu ki khana bangja ki khana birya ki riule danda baki khana kai ke pomdan nong rim hai ruem nai le sngap ya nai pensong nong rim ya lade da ka jing sngau dong ka jing sngau than lane da ka jing sngau niam to ngim jit ya ki breu da ka jing ket kle ya ki belalong rangba kasan perkhat perdan to ngim jit ya ki breu ki bala ki ba i chisha ya ka riti ke dustur ni ong ba ka diskonsel kadai kata ka ying ka ban sandur ya ka riti ke dustur ka ban penne ya ka riti ke dustur ka ba ma kalong lada gi kum bakala jit da ki breu ki ba bai ya ka riti ke dustur chano kan yalam hatong ngim jem dau hatong ngim jem rengiu ban ong baya uta ulakam sensar ban pet ya ka riti dustur en aino syakita ki parti ki ba bia pongra ya ka riti ke jongi hato mapi kilong kimi kemudian hang ni keli kan ni kawai hato pisau ya hab ba mapi pintep ya kabut ka bakodor ki jong pi cha kita ki breu ki bom ken gor ya ka hok ka jong pi ban yo ya ka jat ka khong na pi karai kumbong para ribit kade karai ka jong pi ngingi sudan hang ni taman pensngo ka jat breu ka jongi nalor pangilong ki badan bak nalor pangiyo ya kata ka jingit ka jong belai Pangidon ya kani kasuk kasan habakum kani kapor ladangi paidin caki nyo pusan nyo pun Jerusalem mensua para ribi ngilong kiba don bok sisu nomor balai nomor ngiyo saya kata kasan syab di council daki spa kijai penriu hakari India kiba dai kita kijai penriu riunum kimyo ya kani kumba mengingiyo oh kita kijai penriu naladak kia syak tangan kia kijat kat naladak syadu syadali bandawa siksidul oh kita ki breu napo Arunachal Pradesh ki minister ki jongki ki pas da ka resolution banong ko sarkar India aino ya ka siksidul hapo jong ka jela Arunachal Pradesh ibro kawai ki rilum hapo Manipur kidang dawa na kata ka sarkar banong kidon kami kata ka separate administration
benta mingi jong kanagalan menta kidam dawa yang tak kejuk bakin yo yang tak kesensar kadar keba kamper lekan mau hapo kadang legal advisor hapo diskouncil kilawan kita kiri rangba napo jala Jharkhand kiri rum layalam do MP bulalong MP Laislem o Laitem bulalong ru chairman jong National ST Commission hadin baki lay yathir yatai bangi lai kenta halor kasik schedule kiong in mi nari khasi ban sedang ya ka movement ha Jharkhand ba penhapno e kirilum jong ka Jharkhand hapo jong kata kasik schedule lani hapo jong kabinit ka putra lara kiwai kidang kuwa ya kani ka ba mangabat mapi niyo menta balai tahap penjano ya ka kajingkeli balai tahap lepe eta kitab bali ki baher piklet bat ban suma sukher ya ka badam ka UDP kong kumni para ribi ka UDP ka yang halon ka wai ka nongrim bat kata ka nongrim jo ka UDP kong bangin nang penklan bangin nang penpa bangin nang penjanai ya kani kasik schedule ka jongi nginang weng no eta ki jerwet jerwat ki badan apo jang kasik schedule kum kata para 12A kum kata kajing bom sai ka para 3 kum kata kajing bom don kata ka bor ba u governor wa hapan soi ya ki bil hakapor ka babiang nginang penklan nginang pencana ya ka hanrai angnot ka ba angnot ka UDP penklan pen bah ya ka diskouncil langila penuan ra eta ka engine ka babit ka babiang hanrai la ngim yo ki driver ki babiang ka bama kalong ki tep no ya kata ka kali schedule syariat kum tang iwan hang ne bong island kum hi jong ba jim ki bladon ki experience ki bladon ka jingnang ka jingtip bat kham tam e ki bodon ru ya ka jingkit kli ya ka ban yalam ya ka ne kari khasi ki jongi parari be habakum ka ni ka por POE hakiran san social media layania kita kiriu heknya kita kinong hek tengam kiba penkesan jubor ya kata ka jingdon jong kalai spa nyo puai andala khot kasan kedef college pat bak wan paramar khmat banekran banetir parabatip kim no chu banwan balai kim no chu namar ki su thu bakinom poi sano mentala su penkesan jubor Bono kita kumta ngiwan hang ne penbit yo nong yu mangi ya pi banwan hang ne ban ong mangidon kam ban klan ya sik schedule kadai ku ba sela la da pilakwa palat ya tak lai spa nyo puai don kam su ban ele ya ka diskouncil election ai hangi ke badon ya kata kajing suwi ai hangi ke badon ya kata kajing terang ban klan ya ka ni ko bo sensar bangin ele ya election Kaba pim don kamsu balai te wan pentut kaba ma kalong kajing rung jong kini ki parti kajing yakun jong kini ki parti ya kasik schedule kalong tik kumbarung utu maji hapo jong kaling ban penpat ya kaling napo kaling para ribi haba kayat lamba katu keduriau ba kam lele ka hek kat ba hek katu keduriau hari la jia badan ma penpat napo kayo alat ka ban rung hapo kaling hangta kaling ka ngam no kumta perkhat ba pensyong norim pa yo ngikum bakla para ribi ol kilale charum saneng kila pensutu bakla banong bakata ka UDP kalale ayu kiong ba ka UDP kala sensar ya kane ka diskouncil la sau sunem tam kiladon ki CM pilale ayu baros kata para ribi ngimju snodang Banyatuk lane ban put kelau lane ban sarong ya kita kikam kiba ki MDC ki jongi kilale ngia keren biriang yong bolong tek kumtu kpa mo penkit juti school li kun masan pendet juti school lane po yo mati unyeng hane jrong bos ban perta ko ma hoti ngala penkit juti kun long pi em su thamula em Tian rei habang isa bu jingkeli menta ngemban se ban pansai banyatuk ya pi ya ki kam ki bakum ka parti UDP ngilale kabani kong ka jai penreu ka baladu no ya ka jinglong trai halor ka khandau ka siap ka dei ka jai penreu ka banjot ka ban pra kumta kum ka parti UDP ngilawan ra da ka an ban penskem ya ka jinglong trai ki jopi halor ka khandau ka siap baro kata ka jinglong trai ka jopi halor ka khandau ka siap kalong ka basenjor no balai ki babun ki nom kandang ki babun ki brio ki baduk ki bakerdo habaya thit
ki kendau ki siap habayok pateng ki kendau ki siap nak ki kur lani nak ki mi ki pa pilet chano lat hu sodar ba krong ba snong ban thok dulir dai nom dai kanongot ban don pisah kanongot ban don spa ban don hajar ban le chadu DC office ban register laki kendiat dek kanongot ban don bor ban siu bai pelidar em kendiat dek kanrai mentah Pimdun kamsuk ban kuslai kata ka ain bawan rak jong ka yupi kalapan scam ya ka jinglong try ka jong pi halor ka kendau ka siap tang da ki dulir senong ki dulir hima labiang tip kini orang pak pilakan mau dem bahaswa bahkan mi ka tu karai jong justice as arsen banong bagi rang pak senong kimla banai sernot haswa kata kami kawai karai jong ka gau ti ai kut selong bench ki ong Kisora Kindon Hok Bantok Bakendo. Kelami kum kata karai para ribi mensua. Tomut dor mapila da kum kita kirai kidon. Baki rangba senong Kindon Bor Bantok Kendo. Senong pilek dan penskam ke jinglong try ke jompi. Halor rakendo ke siap. Ladadon ke jingga kajia malum mala para mapi. Senong pilek penbek. Pilek yang kasari te pihak penut daki spa daki pau. Ka jinglong ke babon ka yudupi hadin baka i katang yong tongin warak dakai ngin aibor ki rang ba snong ngin aibor ki sim bat ikinong sen syarat bakin ai ki kot ki salah halor ka kendo ka siap kata ka dei ka bakum ka parti ngilale au belai ni pensuk pi menta pidon ka dulir snong ka dulir hima pi penut alai hajar tingka kalan record no po district council wat ki bangru mentakin airam ni kata kabakum ka yudupi ngilale hakaban yada ya kendau ka siap habang ya keren ya kendau ka siap nyem dai ban kelat yo put usam no boleh ka jinga pen baik put ka dai ke ka dai jinga pen baik kendau ka jinga kini put usam bat ka jela asam ka dai ke ka dai jinga kini kendau ka dai em ngihap ya kini ya kendau ngihap ya kini ban sensar ya kata kendau ka yudupi haba ka yo i na ka por ya kata ka jingsa tombor jong ki pai ba ki jong ki basa apo border area kala le kumno kala kut jingmut panong lada long kat ba kalong ngin pen scam yo put usam jong ki hima khasi nomor balai ka jela ka yo put usam na ki lai tali ki dis council ka dis council ki yo put usam na ki hima khasi jantia ki jongi kumta habang pen scam yo put usam jong ki hima scam put usam jong ki dis council aba scam put usam jong ki dis council scam upur usam jong ka jala kay kabang lale MDC kabanwan mata penomar kata katau wan hang ni hayo balada ngamla abat toy syara kisnong kitau ki jongpi to shem baganiru kadai ka wei jingker pat na kalian ka jonga bangan wan sapi ban pan ke jingker san ai ke jingker san biang na ka bata ka jonga bangan long tau syakri pai ba dan yo tau ngokit nong ba ya ka kya ka son jong ipai ba ban jong kari ba ka jak beri wi bro ka wei Hang ni kapor, kaya ka balak ma ban pensay pi pai ba, lese na pedeng jong pi ki pai ba, isu tep ya kata ka jinglong terpang jong ka jat beriu ke jongi. Oh, ki babun ki balang, ki tep ya kata ka jinglong terpang hamrai kim tep pat, kiai kita ki mat jong ka jinglong terpang jongi, jong ka jat beriu jongi, hang tei hapok ka district council. Kita nai teli ki mat ki bah mat ya ka jinglong terpang jong ka jat beriu ke jongi. Baik baik, ini bantep bah. Ini kata MDC election, district council, kata pakai yang, kebalong kecingida, nak bentang jat beriau jengi, kecingida, jong kari bat ke jat beriau ke jongi. Kita naik teli kimat kebaning tong kamat, kata jinglong terai jongi yang kasendau ke siap. Tapi her bat kiwei bat kejala jong kari India, hai kiwei kejala jong kari India, yang kasendau ke siap. Lapeniat balalong terai dak sorkar. Henry ngi dai ki beriau ki balong kerpang bah ke jela ka jungi hang ni apo ka dong ka than ki jungi dari mga mapi ki balong try ya ka khndo ka siap kata ka di ka wei ke jilong kerpang jong ka jat beriau ka jungi bat ka barpat tersensar ka khadar idan hang ni apo ka snong mau di udan rang ba snong menurut jiat di rumah snong menurut pelong rang ba snong hei ka dor ba snong lema ka dor ba snong na yo ban jiat di orang ba snong adalah yo ban jiat di orang ba snong menurut ai bor ya rumah snong menurut ai sarmat di rumah snong menurut ai sertifikat di rumah snong hei UCM kahima bari UCM kahima pat nanu mi UCM kahima kare ke jingjiat jong ginong san mansan ibakrau ki batri ki menteri komtar terter dan ki UCM ki jiat tak akor anda dapat jiat UCM menurut pintu bor UCM menurut ai bor UCM
balong tu sia menong sensar menong besar jong kayat kahima dari ke district council lembaga kernet ke Ban Riau la bentuk bor da ke constitution jong kari India kata kali ke jilang kerpang jongi hak sensar ka khadar berkebalai ke baham kerpang ke jilang kerpang jong ka jat Riau jongi kedai ke ridi ke dustur ridi ke dustur nadu baki men berem kila sengnya ke jat Riau jongi nadu ka pol ba jat Riau jongi kena sedang bami hanya sela percai kila sai kila jiet berpelong yang kata ke jingai jat syaka kentai nadu ki men berem kila seng kila pelong yang kata ke jingai jat syaka kentai hadu kini ki kilemat ki bamta ni nang ai jat syaka kentai kum ki kasi bapaka kum ki jat Riau kasi bapaka ni dai ki bai jat syaka kemi lani syaka kentai berkabar arpat kata ke ridi ke dustur hakabai dai baka ridi ke dustur kabar kadai ke wei ke jimbat ya ka khendau ka siap jimbat batang ya ka khendau ka siap haka jat Riau jongi kai her syaka kentai lembaga kami haka kun kambuan nangi ke jat Riau jongi ngiju ai ya ka jingdon jingam ngiju IT ya ka khendau ka siap bon sien haka kun khadu kata kadai ke ridi dustur ka bangi hadu kini kisni nyinang peniat ya kani kerti ke dustur hanrai kabaham napat kelong ladangi duono ya ke district council kai ke banja haka bai dai bar ke jinglong trai jungi ya ka khendau ka siap kai ke banja ya ka sensar ka khadar kai ke banja pat ya ka riti ke dustur ke jungi kani ka bu jingma ya ka jat Riau jungi ladangi duono ya ka riti ke dustur nomor don bu ki bri ko aban pendu ya ke district council ngakan mau haka por ke jinglong MDC ke jonga haka jinglong MDC ke jonga ngalai thantai po district council upai ba kamau hati jong ka kamauti constituency haki por bangangai khon hak arjar khatsau kila jiet yang kumu independence candidate uban net yang tai po district council adang lapoi hang tai ho ngai ba kidon ki Riau ki ba persau kidon ki para MDC ki ba peni ya kata ka jiet jat Ban Riau ho hak ba khadu kalau don kata ka jiet suai lang ngalet ban persno lang dan associate syaka arpa ila form yang kata ka isi ke banyalam ila form yang ke parti dan ka kenhuan ke banyalam ya ka isi yang tepo district council hak tiki por ke jinglong MDC jonga ngaru ngalet ban sok tilang hak kata ka kenhuan apa ai kerteng ka arpa ERPA handrai tangkatu kan dia panai hadin ngadai mangau panikong du ubla resign ban ai ke jingkersan ya ka arpa hadir nanta buat saka UDP hadir nantu wat di para dekhot kila iru wat di para parti kila inoru wat yonong ilam choki ubayalam ya ke HSPDP hak topor ke MDC balai kali cakum ta ngilap bahak itu ipor bampuai hedwar play wat ibatin ngilap penipaj ba ya ke bana kali yang jong iba arden lambut ban penyalam bakla wat ya ke district council ru da ka batunu ban perung no yang katakan banai jat kipano yang ini kijat Riau kasih hato tabiang saya kata banai larang ya ikut tangan ke cuma ke bakrau hak kata kapor ni kibai jat kimi ni kibai jat kipa kai ke baca hak sokha songman jong kijat Riau jongi larang mangang ajat kipano yang ini jongi ngat khot mi khana ngat khot mi yin ya aku belum biar apa pak nomor tak tahu ini bandeka ya keriti ke dustur nomor tak tahu ngong ini bandeka ya keriti ke dustur ya kebagilah sengkiman berem ihaban buat hadu kat penang ne tasngi unai di keluar jat Riau jongi jinglong kerpang jong ke jat Riau jongi ini bang pene pesa hadu kini kisngi nomor kata tahu ngong ini ban imdai dali deru ban syania ya kum kini ki parti ibannya lampak la wat ya kajat Riau ke jongiru nomor tak tahu ai wat hang dia apa mau di jongiru di patba hakan ka tem ke belalet hakan ka tem ke belalet gilas ngotu ya ke jingkortor jong kajat Riau gilas ngotu ya ke jingkortor jong ke parti handrai hang to por lesi ka parti jongi haning yo Riau bambiang lesi kipat ba kipat itu itau ba nomor kata tahu hakan ki MLA election ngilarem no handrai apa semua tenat ngai bagi kipat ba kamau hati constituency hak itu kipor kilambut
kita temu wak ban dilit no ya kakerteng jong ke NPP na po Kamauhati constituency. Daga bami pai ba hang tu por ban ai ke jingkersan yu ba Charles. Ubayang na parti Kongres. Hadu ba hang jing sisa hang tu por ka parti NPP ka dol ke jingkermen ban job na Mahoti. Hare ke jista jong ki pai ba nong sok snong jong Kamauhati constituency. Kami di badan nak kiwe ki parti ru kilambi manai no ke jingkersan ban pernah kepot no ya ke MPP hak tu kapor jong MLA election tak bagi mi nak kiwe parti manai jingkersan ya ke parti Kongres namar ki ba hak tu kapor kindan ki beriau ki pabyang nak menta bani khon ni ke MLA ngaru tu kapor ke kami khon namar kum ini mengani mi kum independence candidate kamdai ke besok yang bani khon dan namar tak ada ngalasong no. Dan dia nak tu kalau i bagi pada nak klep penbor su ya kipat ba panai ke jingkersan yanu hering i ke jingstart jong pada ulah temu ban dilit no ya ka karteng NPP na Mahoti hering ba sing tanpat ya upat ba jong ka Mahoti kai ke belajar hang ni pat menta anda upat ba temu ban pendut penjak karteng sendan ya ka NPP na Mahoti pese uniu rang ba uba kipat ba nak ni ka dong ka than jingi kila a ke jingkersan ya met bat mensiem ulah ka tuni hijluk hapo ke jingkang jong ke NPP namar kata kadau ladai ke kamram ke jongi namar hak tu ke por uniu rang ba uang kipat ba oh pai ba tang ternem rim ngampala banle yai I know terem he uang nem Hangrai, kani kepali, kepala kilamat ke jing syasat kala, layo ayu ternem he, anda layo ayu ternem he, cakap balik tiet, ya katai ke jingkang jong assembly, pilsi tiet kelaman, ya kinong kersan beli nakli king bayong lut kinong kersan jong Kongres atau por. Namar kita tahu, pai babit, kani kendi ke bangta, tadi ke kabuk siar, bangin kini eno suai ternem red, denem. Yang kini eno suai ternem red, tak ba jingkersan ya, kerang bangin yo ban kini eno suai ternem red. Namar kita tahu, pai babit, kani ke por, abang ngingi dai ban kedet beriau, kani ke por, bangin yak scam, bangin mi pada, ban yaweri kilok kijor, ban ai ke jingkersan ya. Namar kum bagiong giwei ki parti, yang haki social media ngayui kiong hana bau nu kandidat MDC bawan hak asnong ke jongpi ubaong hana ladau kular banai skim de bante nga tengok di badan mga tu por nganon mo tumnu ha nganon tumnu nga san snem ngalong MDC ladang kamdai ka MDC skim ke mga ai piang ni po mo ti constituency naingan yo banai na situ